Mu gihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya yabuze igice nyuma y'amezi ane itangiye, hari impungenge ko isi ishobora kwisanga mu yindi ntambara ikomeye ihangayikishije ibihangange bibiri mu gisirikare. Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bipfa intara cyangwa se ikirwa cya Taiwan kiri mu nyanja ya Pacifique mu birometero 2100 uvuye ku butaka bw'Ubushinwa. Ngeni Jean Dodier Karinijabo, mbahaye ikaze. Iyo ntambara nayo imaze kuvuga ni intambara ishoboka cyane, dore ko n'abayobozi hagati y'ibihugu byombi babyivugiye. Presidente w'inteko ishinga amategeko ya Amerika Nancy Pelosi aherutse kuvuga ko yahawe gasopo ku ruzinduko yateganyaga kugirira muri Taiwan mu kwezi gutaha. Pelosi yabwiwe ko niyibeshya akajyayo indege y'izaraswa n'ingabo z'Ubushinwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Zhao Lijian yabivuze muri aya magambo: niba Amerika ifashe umwanzuro wo gukora ibyo ishaka, Ubushinwa buzafata ingamba zikomeye mu kurinda ubusugire n'umutekano w'ubutaka bwabwo. Ingaruka zose zizaturuka kuri ubu buhubutsi Amerika izazirengera. Tariki ya 28 kwezi kwa karindwi mu 2022, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping n'uw'Amerika Joe Biden bamaranye amasaha abiri kuri telefone baganira. Ubushinwa bwatangaje ko kimwe mu byo Xi Jinping yaganiriyeho na Biden ari ukwivanga mu bibazo by'Ubushinwa na Taiwan, kuko ngo ntaho bitaniye no gukina n'umuriro. Abasesenguzi batandukanye muri politike barabona amakimbirane y'Ubushinwa na Amerika kuri Taiwan ashobora kubyara intambara yeruye kandi yashegesha isi cyane kurusha ibya Ukraine n'Uburusiya. Impamvu nuko ibyo bihugu byombi ari byo bya mbere mu kugira igisirikare gikomeye, byombi bikaba bitunze intwaro kirimbuzi kandi bikaba bifatiye runini ubucuruzi bw'isi, haba mu nganda, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Reka turebere hamwe imvo n'imvano y'intandaro y'umwuka mubi hagati y'Ubushinwa na Taiwan umaze iminsi ututumba ndetse ushobora gusiga isi mu kaga karenza kandi kose yigeze kugira. Amateka agaragaza ko Ubushinwa bwatangiye kugira ijambo mu miyoborere ya Taiwan ahagana mu kinyejana cya 17, ubwo Ubushinwa bwayoborwaga n'umuryango uzwi nka Qing Dynasty. Abashinwa bakomeje kuyobora iyo ntara kugeza mu 1895, ubwo batsindwaga intambara yabahuje n'Ubuyapani, Taiwan isigara mu maboko y'Ubuyapani. Mu 1945, ubwo Ubuyapani bwatsindwaga mu ntambara ya kabiri y'isi, Ubushinwa bwisubije Taiwan. Icyo gihe nibwo intambara yatangiye guca ibintu mu Bushinwa, ubwo ingabo za Chiang Kai wayoboraga Ubushinwa zahanganaga bikomeye n'inyeshyamba za Mao Zedong. Byarangiye ubutegetsi bwa Kai buhiritswe n'ingabo za Mao Zedong mu 1949, havuka ubutegetsi bushya bugendera ku matwara ya gikomuniste, ari nabwo bukiyoboye Ubushinwa kugeza ubu. Chiang Kai amaze gutsindwa n'ingabo ze ndetse n'ishyaka rye, bahungiye muri Taiwan batangira kuhayobora. Ubutegetsi bwa Kai muri Taiwan bwahoraga burota kuzasubira mu Bushinwa kwisubiza ubutegetsi bambuwe na Mao Zedong, mu gihe ku rundi ruhande Mao nawe yahoraga akubita agatoki ku kandi avuga ko azashyirwa Ubushinwa na Taiwan bibaye igihugu kimwe. Ubushinwa buvuga ko Taiwan ari intara yabwo kuva kera, nyamara abanya-Taiwan bo bakabihakana, bakavuga ko kuva Ubushinwa bwaba leta yigenga ishingiye ku mahame ya gikomuniste mu 1949 batigeze babarizwa kuri icyo gihugu. Nubwo Taiwan ari igihugu gisa nk'ikigenga, ntabwo ibindi bihugu bizwi ku isi bigifata nk'ikigenga, uretse leta 15 gusa zirimo na Vatican. Ubushinwa nabwo buhora bureba igitsure bunashyira igitutu ku bindi bihugu kugira ngo bitemera Taiwan nk'igihugu kigenga. Mu kugerageza kwitandukanya cyane n'Ubushinwa, Taiwan yashyizeho inzego zayo z'ubutegetsi zishingiye kuri demokarasi, igisirikare cyihariye, ifaranga n'itegeko nshinga. Mu byumvikana, ikibazo cya Taiwan n'Ubushinwa cyakabaye kireba ibyo bihugu bibiri gusa. Ariko se byaje kugenda gute ngo Amerika ibyinjiremo kugeza ubwo ishaka guteza indi ntambara ikomeye? Mu ntambara yahuje ingabo za Kai n'iza Mao Zedong, Leta z'Ubumwe za Amerika zari zishyigikiye Kai, mu gihe Leta z'Ubumwe z'Abasoviyete zari zishyigikiye Mao Zedong. Mu gihe ingabo za Kai Shek zari zimaze gutsindwa zikajya muri Taiwan, Amerika yakomeje kuziha inkunga haba mu bya gisirikare, iterambere ndetse n'ibindi. No mu miyoborere, Amerika yakomeje gufasha Taiwan kugendera ku matwara atandukanye n'ay'ishyaka Communist Party riyoboye Ubushinwa guhera mu 1949. Mu myaka ya 1960, Ubushinwa bwatangiye kurebana y'ingwe na Leta z'Ubumwe z'Abasoviyete, bituma Amerika yigarura itangira kurebana neza n'Ubushinwa. Byanatumye mu 1979 Amerika ijya ku rutonde rw'ibihugu bifata Taiwan nk'intara y'Ubushinwa. Icyakora Amerika ntiyigeze na rimwe yemera ko Ubushinwa bwagira icyo buhindura ku mitegekere ya Taiwan. Kugeza ubu Amerika iracyafasha Taiwan binyuze mu kiswe American Institute in Taiwan, twafata nk'aho ari ambasade ya Amerika muri ako gace. Nicyo kinyuzwamo inkunga n'ubundi bufasha bwose Amerika ihereza iyo ntara cyangwa se igihugu bitewe n'uko buri umwe agifata.
Mu myaka yose Amerika imaze ifasha Taiwan igenera intwaro n'imyitozo bya gisirikare kugira ngo babashe kuba bakwirwanaho mu gihe baba batewe. CNN itangaza ko Amerika yakomeje kugenda irumihuha mu gihe cyose yabaga ibajijwe niba Taiwan iramutse itewe n'Ubushinwa bayitabara. Uko kurumihuha ariko kwakomeje gufasha Amerika kuko byatumaga ibasha gukomeza umubano wayo n'Ubushinwa bitabangamiye Taiwan. Ibintu byahinduye isura guhera mu 2021 ubwo President Joe Biden yajyaga ku butegetsi muri Amerika. Kuva yajya ku butegetsi, Biden amaze kuvuga inshuro 3 ko Ubushinwa niburamuka buteye Taiwan, Amerika izatabara. Biden yabisubiyemo ejo bundi mu ruzinduko rwa mbere yagiriye muri Aziya nka president. Ni ibintu byafashe indi ntera ndetse birakaza Ubushinwa, ari nabwo bwamusubizaga ko ibyo arimo ari nko gukina n'umuriro. Nubwo kuri mikoro z'itangazamakuru imitwe yashyushye hagati ya Amerika n'Ubushinwa, kuri tereho ndavuga muri Taiwan abaturage baratuje ndetse abenshi bemeza ko nta ntambara ishoboka hagati ya Taiwan n'Ubushinwa. Inzego z'ubutasi za Amerika nazo zimaze igihe zitangaza ko nta kintu na kimwe cyerekana ko Ubushinwa bwiteguye gutera Taiwan. Impamvu nuko Ubushinwa nk'igihugu kirajwe ishinga n'ubucuruzi, kwishora mu ntambara na Amerika iza ku mwanya wa mbere mu bihugu bacuruzanya amafaranga menshi byaba ari ukureba hafi. Ikindi nuko gushwana na Amerika bivuze gushwana n'Uburayi bwose nkuko byagenze mu minsi ishize ubwo Uburayi bwose bwajyaga ku ruhande rwa Amerika mu gushyigikira Ukraine, bikaba byatuma intambara iba mbi kurushaho. Icyakora muri Taiwan nubwo abaturage batuje, abanyapolitike baho bo bahorana ubwoba bw'uko umunsi umwe Ubushinwa bwabubikira bukabatera. Mu mwaka wa 2021 Minisitiri w'Ingabo z'Ubushinwa yavuze ko Ubushinwa bushobora kuzabatera mu 2025. Kumbi bizamaza agabanya Taiwan n'Ubushinwa, hahora imyitozo y'ingabo z'Ubushinwa nk'agasopo kuri Taiwan na Amerika ifite intego yo kohereza ingabo zayo ku bwinshi muri Taiwan. Intambara iramutse ibaye Taiwan ntihabwa ubufasha, nabwo imibare igaragaza ko itamara kabiri kuko Ubushinwa na Taiwan mu ngabo ni nka Goliath na Dawidi. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere gitakaza amafaranga menshi ku gisirikare nyuma ya Amerika. Ni igihugu kandi gifite ikoranabuhanga rihagije rya gisirikare, ingabo n'ibikoresho bihagije yabo ku butaka, mu kirere no mu mazi. Imibare igaragaza ko Ubushinwa bufite ingabo ziri mu kazi zisaga miliyoni 2 mu gihe Taiwan ifite ingabo 163. Minisitiri w'Ingabo w'Ubushinwa General Wei Feng aherutse kuvuga ko umuntu wese uzibeshya agafasha Taiwan kwigenga azaba ari kwivanga muri politike y'Ubushinwa, akazahanwa nk'undi mwanzi wese. Yagize ati, reka noneho mbivuge ku mugaragaro, nihagira utinyuka gufasha Taiwan kwivana ku Bushinwa, ntabwo tuzazuyaza kumurwanya, tuzarwana inkundura kugeza ku munota wa nyuma. Niyo mahitamo yonyine Ubushinwa bufite. Indege z'Ubushinwa zimaze iminsi zizenguruka mu kirere cya Taiwan nka gasopo kuri Amerika na Taiwan nyuma y'uko ubwato bw'intambara bw'Abanyamerika bwoherejwe muri Taiwan. Amasezerano Amerika ifitanye na Taiwan yasinywe mu 1979 ndetse no mu 1982 avuga ko Amerika igomba guha ubushobozi Taiwan buyibashisha guhangana n'umwanzi wari we wese washaka guhungabanya umutekano wa Taiwan n'ubusugire bwayo. Icyakora nta na hamwe muri ayo masezerano havugwamo ko Amerika ishobora kohereza ingabo zo gutabara Taiwan mu gihe yabitewe. No gukomeza kubitega amaso kuko intambara isaha n'isaha ishobora kubura mu gihe uruhande rumwe cyangwa urundi rwakora ikosa rikora mu jisho rya rugenzi rwarwo. Dore ko 72% by'Abanya-Taiwan bagaragaje ko badashaka kwihuza n'Ubushinwa ndetse ko biteguye kurwana mu gihe cyose Ubushinwa bwaba bubashojeho intambara. Ese Nancy Pelosi arajya muri Taiwan nyuma yo guhabwa gasopo n'Ubushinwa? Ingabo za Amerika se zirakomeza imyitozo ya gisirikare n'iza Taiwan mu gisa nk'ubushotoranyi ku Bushinwa? Reka tubitega amaso. Mwakoze kubana natwe, ngende Jean Dodier Karinijabo. Mukomeze no gukurikira izindi video ziri kuri Primo Media Rwanda.